Organization di bawah long Rusra Presiden jangka TSU di bawah Lombok Starwell Marangar kedai Presiden jangka TSU di dekat jangka TSU Lombok Central Executive Council matki circles units goper di bawah dan hamnya Port Shillong. I would also like to welcome our brothers and sisters from the Nada Students Union Shillong. Juru ya di media di press di bawah dan lang ni bercover ya kan ni ka cintang bang beti ke jongi di jingkot jong isu berpulang ya kan ni ka candlelight vigil kadai halor nongrem ba ladang kejingelang apa kan mesu apa gilai ba kadang kejingekan at kebejur ba apa dang di arjai benriu apa Manipur ke balane mentah lanjan ar benai kenti ka ba bun tili kemen sim priu kita du bun tili giying kali kita syatang islong kita kita kerja nama bagi priu la phatmut padon di bela phatmir la poibir na Manipur hakeleng giwai pat kijaka de kejing kwa jangan mesuhi kedai ba kandon kata kejing songsuk kejing espijimut kedai ki trai menut jongka jela Manipur bat kumga jebir kasih kepada nujing edai bagi isu berjing edai bagi seng balang beper dengan touch di dalam ini bagi isu kelas nok tilang bagi dia kejing tahun beti tak pulang borok kinong ba jong borok dijela ada dengan touch di dalam ini dengan seisin kepada subhan di borok lewan mandon lang kami ka jinga tahun beti bagi next kam ba lang ba ini kan lang sinja ko penikong haba hakan gurkom kan isu kecim akabakan la ban long kum kata ka lenti lani ka maujam hapan wara ya kata kasuk kesan sesi biang apa jela Manipur kita ini kentin kubli shibun macam perang keluar keri ya kini kecingalang ada jami terkesi salah kebenaran astan jenis kedi terkesen pasal di rumah zaman di student organization sama dengan di thaba jenis kedi terkesen di peraturan Port Central Council dekat negeri circle lola benda poilang hari ni jika kapang kinongilam dapat naga streaming Shillong kapang kita patah kubur di bala ban kedorlang dan pencaprian ia keigi tu berijimut apa nagalian jangki sur kat kinisu di perlang di tanggung begitu sekian Argentin masyarakat kai belajia Port Manipur akaba lagi kajing lagi juga senam kajing mungkin senam lagi surok bat kajing yak jangki musim berlelai kalau kenjok sepak tam jika tang gini kisem untuk kisem hingga wak kajing mani itu kalau dalam kajing tang keseng berdalam history juga neso bat keneso dikawai kekenhun bakuduk ya kita student organization badan hai kunta berpihak cuma jalan isi berokoi kadang kajing slow tak lagi perkat hakaba nagalian gini setri gini so medio keren yang cinge berpihak kumba kita tribut jela berpihak han sedang ni medio penduk di pasusi kalong ba inang perkat ba makisutu ba jela magis berpihak kajudan kata jingma kata katret kata common isu medio keren kalong kajuan bukan senang menjadi pak ki jat pendeu menjadi pak ki mendia hai benta berpihak cuma jelas di dalam ini mulai ai belajar kalong kecema bat kecema sau bahak pak ki pak mendia ke sayo ia keban gelom terakhir kini time stay dalam ini lada mengi komputer itu belum kidai ki nong song berpura juga time stay dalam ini ihak bagi usnam perang ketika dia kesini bat kini kerwo hadir melayu bagi berjumut haka meeting juga diso po tri nampak po di asal kini so kalau siap ni senja bat kini kesini tentang ni Shillong sampai apro di jela belum terkata hapo ketika nanti seberapa koi di pelong di Jepang memudi takon ketak kesin ba nagaliang jungi kebutuhan sang halang pada misteri jumso ibu ingin cing bi nanti ba cing apa maka sungsuk sungsan teman pilot pun itu mana itu isu tu banding ko ai banten kam jingai ke igi balajia di tawin gosan huntai hindai Ruben Najer berpenyak kini kejigalang udah kasih
Ulang Assistant General Secretary jangka TSU, Presiden Rongba jangka TSU, Sabla Lombok Starwell Marga, General Secretary jangka TSU, Sabla Donald bin Thawa, President and his colleagues from the Naga Students Union, ki Nongilam jangka CEC, berkunjuru ki member jangka Seng TSU di Pulau Kawai, berkunjuru ya ki Nofok Kubor, lakalong lagi print, lagi electronic media. Ilai semua cingkran cakap yang kali ke cingku berkasi, kali ke cingkang ni bombeki, tolong kajing berpinsau jam yang kita kasur, ke cingsuk sasisian kadi ruan pai hang teh buat jalan Manipur. The North East Organization akaba khasi zon senior kadi gawai na kiseng sama puli cakap pai dalam migi kabilan bentalang apa kan so election meeting bagi rai tu ski wa kajingja apa Manipur kajing Islam kajing aki apa Manipur warhadu mentala jendak arbanaru kampat ikut berkajing Islam berkajing le rami nak bagi sini sekoi pa dan so kum kaseng jom di sama puli dengan tan sti rami berkoi dimla kan susnap dan pet dengan Islam dengan perkat kumno bagin na kumandra yang tak jinsuk hangte apa celang Manipur di Pulau Kawai mat kani kecik hak bombeti minta kasi ya perkat kande ke kubur siaparo baga jela baga tanch di dalam Pulau Kawai man ki state capital jadi jela hak di bombeti on hak kubur baga jinsuk kadi bon hai yang saya sien nak Pulau Manipur ngai iki ji Islam ngai gaji tikho ngai gaji ya pon jela Manipur belum ke berfungsi tak hat tak marporo ada yang ini try muluk bandara kum try muluk presiden yang KSU lah keren ya ada di try muluk nimla dengan su cimbot apa kecela demi sisian kesni along ke jingkela dan di gibai pak diberiu menabar ke beri manwan man kam try man long try apa kecela ini ada lu ke cipta om tangata dengan long lu cipta sama pulih por jela Manipur lagi gibai pak di benta jangan hansen dalam minggu berakui ketubru nak jela juga nak jela minggu deh lor kini nak yang kini so ismudai man pelong ya kini akan light vigil nanti gajing thang bombti kum kedak man khot man wear man nyalap ya kata gajing sok bukan man pai por Manipur hadir kini nak yang kini so kan let support jela Manipur man dia keduk ya ki kenhol diberen apa yang gajing mustu jembut melak man snap man persiang kabala nak bor bagi dan menonda fat gajing sok hang teh por jela Manipur. Bersusi kalau bau Nongilam Jogri India atau Prime Minister Jogri India haduk tentang perkara ini Jepang khot menolak dari suku Manipur. Lagi pro hajar supaya kita dan Pok Manipur minta mereka menolak dari suku. Ngintip kei kadang. Kalau penolong dia si bangun dan gamon kerja Kesultanan India menolak dari suku Manipur. Yo dia si kita dah kawai pak ke agenda ini kajik pupu joki. Halin bet jangan ni gajing putri juki mantek lakam yang tarajing Islam bak kumjuru yo lesi kadang don susu gajing penslur gajing sobit mana susu gajing Islam sampai ke Manipur ya sasisin khot ngawer di paipa keleng jong tanch di lami perhoi berkamtam di paipa atau jela Manipur atau sasisin di manra gajing sub Manipur ada dan kini ini gajing iba kimes tu jumut kini keren kini penbet nak kajing su jumur om nak kajing Islam ya saya sisin ai publik ke KSU berlala kan penbet ini dia tak bombeti berkunjuru kiwei kiseng samla kiseng puli juga tanch di lami berapa we nakalong po Nagaland NSF ke APSU po Arunachal Pradesh MZP po Mizoram ke AMSU po Manipur Bawal Assam Union po Assam ke TSF apa Tripura berkunjuru ke Garut Sensidian dua pelong ini gajing tanggung peti apa tura kanong biak PKRMT berkojok orang rak tak kubur maka North East ni berkawai kepuak ni gajing so tentang ni getin populasi pun macam perang tu beri Islam upah diberi nyokok populasi